as a nipa de be ne de be ya e betimi pushi bad energies free abrabom nyema ben sa ne betumi aya manamfo bone ana say obi ani ni tifie no kuta bad energy bi no de sority e betimi amom free abrabom. Bad energy rituals dey countless thousands and ones because enye ba akope na obi ani energy a we use ti me be try dey simple a obi a betimi use bia enye hu ti opese o driving negative energy free o ho a spiritual bath bi na obeteki ne di nkan no obehia garlic ya edi ai obenya nka alata garlic ya nkeye na wape bay leaves na wape enchina boabo na wape ewo ti 3 spoonful of ewo o de afra e bia 2-liter bottle of water now the garlic no ne ma ne nyina gum na wa shaking it den no asidanke nyankopon se wahwe ye so amade bia no so ama ya hoden mi ede videos ede bremo na ye damo so one day tv for ye damo se bebre se de bia no ye ho dom se mo bundle mo credits ede hye na mo subscribe to your channel ene so ye da foforo ene ne ma me biem ene se abahwehwe nkomo ai mo ka che me se nkomo no aye mo de nti asa akoye ma me ho biem Pacha mo nkai se mo be subscribe na ma comment na ma share. Si akaka se bi wo video mi na so mani age ho a mo de to comment section ho a e be read ni e de ho juma mam. Me pacha so opese woni ma me so di nkomo a the number and the good screen no so mo contact no. E kwa de paga guy. Mo amu ni me se me de nyade ma pakan se di a. Me medi agro kra. Se me nyade ma pakan na me ka me nan to so di a. Mo nyina ye na no woden. Mo me enko ne ma me ko di nkomo. Okay, ma. Reincarnation. Yeah, there exists because one say because we they were workable. Yeah, there exists. And I say yeah, the buso not also be a winter no. And I say will be around maybe na ni nua wo foforo na esese nipa no ntino. Me da say ahwefo me da wan se mo say mo mre wo ye ho. Odman kwa Nyankopon isra mo. Na reincarnation enya story say yewo kasa bisa de bia eni ho bia eni din nti eye no kre exist say so obi o ho a wawo owo ye no akwa na frim osa wo ye no eniema ohun no say wa akra ba afo no ho no na esa wo we hu mama enye se bia na ye mu ma no mo sese za ti me ne mechiri ba ho me family am life any example here maybe it might make sense. Okay, ansa na me ma me be wo me no owo entafo ba na odi kan wo ni penny e na be ma ye kakra oba no ewu okukrantimi kofori de okukrantimi that very day aye wo no e na me ma me de ne free kukrantimi de ne be senko me papa ho e wo djuma apo. Okay, ye wo bro no bi okofori de afa ni djuma apo. Okay, no de ne call village wo de ne call ye no ade achi ye no no so awu be ma ne wu we oba ne wu okukrantimi tumi ho omo me di omachi. Okay, the same day e no wuyi ena de otosu mienu na oye kakra no me ma me de ne call se o koni kunu ho na wabewo ma ne ba be wu okwan mu dia okodu ade chiye ena be ma no so efiri ti mi papa tutu ne danyachi ena osie na ade chiye no na me so ase wakohu efi asem se yetu aboa no en abofra no nkrama yetu ato abonten ti me papa get that courage ena osan tutu from no sie na ade ena okantam ede to ne so enti besi nne bebia osie no eboa wode to ho besi nne meko bia metena sa abo ne so ena okan se mo ba wi ase se nka mo betena se nipa ena eku mu a monsan mara biom but mama ma se de mo ba e biom. So you go to a time me ma me so to wa be 6 month time no hu say wasanyem ti wo be wono no wo me kwan ya ne first atapeni ne baaye no saa na obaaye
Mark na da na chi no ebi gusu da machi sisi ano wodo nsafa machi abehu sesi ho ti esi machi na me yi me ho a me ma ne feel say ade na ahono me na esi na chi enti omo be frɛ me do e na omo tee me se de be ya me nko okay me ma me be wo machi e na wo machi di ba se de wo be ma na se de obae na ne nan ehye ne kon wode ne to ne bae saa na be ma mechiri ba no enso Daniel so e bae enti me ma me hwe yedi no se mo ye ntafo a mo ko ye na masan ba enti na ye de yesha but efiofo no mu omu manimu bia na se oni wonu ye de mo papa na ama masan ba na se me papa ye ne den so reincarnation na America no e wo ho. Wow. Near Emma who said we are reincarnated no and say when you decide to freeze your memory we be fear dey see en rampo but so inner energy no o enlighten we inner energy o ignite na o ma to me ati wo mu no eso men kan say be yi na obi ante ase ye wo ahoden ati nipa mu etwe yen kɔ ye chi ba bia ye fi ba ye ma wo hu se me tumi fi nsuo me tumi fi mframam obi ani tumi yetiti nim nti eno na ebe kire o se wo mbere bi wo ba asase we so ka na ku anase dua na bubo anase nsuo na fa o nti yudu be nsuo wo pe usuro e ma show yes because ma wo kai se mbere bi bubu ase nsuo afa meda nti o me nsuo pa o mi nsuo pa enso no me hu se no because me communicating with river energies nti na bia me hu ne sa de a me hu no nipa ehu nti ewiase ehu ba yenyi bibie fi nchen me tenase a me hu se ma kwa papen because the very day a me hu mi ankasa me kunu a me na tie ne me hu se I've known him years past okay na na chi na kire me ba wo hu me no se uso bia se me nimu no ache anytime bia yete ho a ye try say ya record be bia ye nim ye ho so na ye nim ye ho ba bia enti reincarnation exist o bisa mi kwanse mu ye obeka akiro wo ho tina ye se wo ho a ye hunhun mu adwuma na ye nya hypocrisy no nipa nkasa we are God on our own enti wotena se a obehu se me ma betwa mo area mu happen ma fa happen ase kaida kra wotimi hu obi ase so bi a menim wo ba bi pa o se obobro no official ne ba bia wo kana onim ho but ase wonim no yeah it's reincarnation e wo ho ebi wo believe bi say ne nua bi a wawu ne ba bi a wawu no yese wapie ba bi nipa ne di mfoni abekire no se ne pa obehwe age no anytime a nipa ne di wu ye no na eteli na kire say ene ne match pepepepepepe na say oyeden ko pie ho enye ne saman obi na awo na ne star akowura sabo franim e na wa form in a form of baby ana ofiri ansa na wo ba han pepepepepe so baby sa say so ye betimi awo bibini na wa reincarnate akoye obroni wherever you were born baby awo furu mahye no se wunya opportunity na odomankwa nyankopon e grant you second chance in life obesan yakọ na nanom aso ye nko ba bia biu eso untimi mfre busia nmu kwa busia mfro ona nanom aso ye ya na be continue etimi ka se wusu ne wo ban se wo nana simesipa me nana ba se owu ye kra ne ye ngo enso no ne structure ne ye bia ne bibia ne suni a wotie bia no na ode yakosesa nipa no mama wo hu obi anase akora bi from 2 years 1 year on pemeko on dimeko e de anyini 6 years on dimeko ti sankofo no so omo ya gifted on nimeko o fufuo kura no professor titi fufuo ni di because on kwan no meko wo omo ya nsamanfo omo ya gifted they have omo touchema emu yedu oti ase ana wonti ase ne teacher mo yedu sen mama nche wahwefo yahwefo na omonti ase bi ase owo babi wo ho na oba no obi o se me ba wanya 3 years wonti men kasa wanya 5 years wonti men kasa
Wenya 6 years ma menya issue bi. Akola no nya se wontime nkasa o. Nyame abone as prophet. Oyodifo na nipa ponefo osaifo na ofamofra na omadom ekuromo no. Omonkola brem no mutime sai omo. O mane nkokasa ntem na wagina na no asem so ayeden e de asori atia no. Inti se wo ba bi na ne ye different from mbamu a eya no manya ne ho abotre obroni na wo akwala no e no otisa doctor be catch us say we are allergic to pepper inti avoid meko ema no bibini be for so say unuanum nyina edidi kakra ne chechere ma no na wo bre ano ase okay ne spirit yati ne mu no na odum no ochi ya ochi e bia na emire bi oba awiase na meko ine kum no wow ochi ya ochi and the thing say mo me say me ni meko Maybe show but more than so be subscribe to YouTube channel no comment share ne like it but what dey ma me should the command number go screen so patch contact no na ni nkoma na say obi ba na say oni meko it doesn't mean say the back on yes saman ya na say David na aso obi a o ka say Yesu moja si abrofo abaifo ni de Yesu moja na ebie na omo sa na esese nsamanfo no mo ne ye na to nsadidie because you will believe say udidi wo fie na aduane na otia kwa no na etofo mu a mane na ho na nanom samanfo ekom de omo no mo abefadi na aduane na atofo ni mako nim ama eye nokore sa sense samanfo ni mako no say udidi na etofo ma wo de beba ho wiewe no ye wo so enti samanji mako said ye kanania ne ye nimne say o samantiment ye aduane enhye na no na huhu mu de o de to ho a ohu ne se wakae ne bi okay nti nka wote ase a ka be ma na aduane adi ti as we speak you know yamfa ne say abofra wawo na wahu se wondi mako no e bia ode ne beba ye be yes cry ne be hwe abusani ne le kra say adan na undi mako adan na wo mpese obedi mako no obe kire o say sunsum ahwe me so no tumi etimi mu no ochi mako ntina mindi mako enye nipa ne pe okay obi a wade a obi favorite ye preko obi so wo hwa ye kum preko no gina wo hwan hwe kra na ene ama be den ebegu no obi a ne ade a ekura ne tumi mu nti se wo hu se na chi wade ni na de kana na obewu atimi de kana maniwu saa so na ni so atie nti akola ochi mako no enye be yi onye saman ebia na spirit no empe mana ye ba bibi say so ye so didi a asa wo kan bibi say etofo ma na namu eba bedi na aye no kre say obi wo ho a I remember say me uncle bi so obedi afufu kotimi twa ba koto fom no twa miensa no ya pete enso no obedi kan mo di bi hwe gu fom na aye no kre say ye wo ahonhom na say ye wo Nana mo nsamanfo bi a wudi gu fom a omo fa eye adwuma anye wadua na wutwa totwene kwa hello oba we dey you know religions bi mo fa ncha me bebo religion bi din ade aka asem wo so kokkaleka omo wo pictures of Saint Michael, Saint Paul's, Saint Juan, Saint Mary, Saint Monica's omo bo mu din bebre omo nye awufuo so mo nyina wu ana omo kire se omo ye saint nti saint ne de saint ni obi a wawu a ne kra eguso eye powerful a e kire se wo ye holy nti se omo guso frɛ omo e de ye mpai body a ene usu fie una na otena ase a wanya abortion da oni obi anya mansosem wa modua da oni obi antam ye fine na owu ye mo ka se maami die na we peaceful na ni fie asumdue wo ho ene na ono so ye saint okay what you see enti ye will believe bi say ye incense na ye so candles e de ma saints asemesi Saint Michael, Saint Peter's, Saint Way near the frabon pie mo de ye empire be ko nyame anim dia ye nananom so ye gu nsa efu food to ne aduane a ye di bi pete ema omo a omo so be feedi on okay o ma aduane mpa ofie da techiman fo wo festival bi omo ye bayere ba no omo ye
omo believe bi say anananom di biansa na timamufo adi bi san say omo no mo de bayiredua ye den eba omanim enti omo fufu to bayireto e de koma abosom ne bi momudi e mansamanfo so be di e ka bi pete kro ni mu nyina adwom na afrefre dwa na afrefre mpumtuo enti mpacho ye adwuma okay na say nye waste of yi bia se wudi na wotuo gu kwa na on se bi wo ho a wo do adwan na besuo wo mu bi wo na moda so na wo fa na moto wo nim de nam na ti me firi wo nsa na atofom sa no fa eni kwan se wo fa tete no nkensa sa ye fa obeba be ka say na tetefo ne mpesa obefa because omonim say fi na aka nam no wi abenya yare 100% it make sense na okọ honhom fam so a ebia na wankasa wo kra oti wo mu no ena aduane no udi ebe ha nti na wabọ wonsa ato atwene pati ase obi ama me preko nam da enye nam no odi ye aduane na ahokyire nti na menim ti na oye aduane a no wama me bi adi ti me kwaje aduane no me di fi ne kwanya no de ba me kwanya no chance plate fufu bowl ceramic ebutu se egbu bo na mpai aduane ni gu fom ti me fa na say me busa madam for na say oba aduane we wo mu ana osia na msi o me da rade ase because me michi what you say wan kan enka me de minim say or the salmon or the beef or the ko bi ni ade na ye ntimi ko dibi nso na machi wade ye den ewo mu nti me crab aduane ni tugu nti nya ni nti me ka say kom nti na masesa na medi da bi ebi wo ho a wa kra na abo ade no ato atwene ti wo hwedin a na wagya ya manaka na wagidi ewo mu no why my uncle your last question so okay anyway asenipa ade be ne de be ya ebetimi apushi bad energy se free abrabom nyema ben sa na ebetumi aya amanamfo bone ana say obi ani ni tifi no kuta bad energy bi no de sorry tia ebetimi amamo free abra your rich obi ebetimi aye ana say o asem bi wo say ka kire wo bo bad energy rituals they countless thousands and ones because enye ba akope na obia ni energy a o use obia ni spirit a o use ti me ba try dey simple a obia betimi a use bia enye hu ti o pese o driving negative energy efiri o ho a spiritual bath bi na o be take ni edi nkan no enne enwumre mechiachi adofo a mo wo platform no so nyina se muhu ya maami ya na se muhu ya nkasa wa ha ye wo Kumase ye branch na a main branch Kumase no aha bebi ewe eye sere so adeja ya ba ensuo kese ba ko a ewa ha ensuo ya yegina ho ye frɛ ne enkwa ennim yenua ba ko atukwan ewa manane na okoduru ho no in fact niema nkoye ma no enti ote ya maami nka emma odi ahopoporo enne gidie efre ne maame emma ne maame efinkran abeka yensa awa ha anwumre ya na maame tena ase hwehwe emu no wahu se eye yawudie bi a ewo maame ne mu ewo nkwala no ho ene de ohawe ni amane yi aba na kire se ewo se eye hunhun mu adwumanti no yetu anamon ne yeba nsuo kase yi ho ne yeba besre se nya yebe ye no adane yebo a yeba bebo amana nadwi no onhu ye mobo no ngina yechi no nta yechi adane yebo na yebebo no ewo se yawudie na ewo maame nim ti yeba besre enu ti yeba besa nsuo ya ye frɛ ne enkwani mu no na ye de akwakoma ye maame no de adware ama yawudie biara ewo ne mu wo ne ba no ho ama niema nkoyie ma no no eniema atoto yie nti yeba besre afre ye nsuo kase yi ho na ya sere ne na ya sabi de akofie na ye de akoma ye maame no mo de adware agina ho ama ne ba no na ya wudie biara hye maame ne mu ama maame ne ba na ogwa kontrom niema nkoyie ma no no eniema ahyase ayeye nti mo hwe kwan ayefa so
se wo kwose nsuo a ana obi kire wa kwankyere se kona kwose nsuo bi fa bra enye wo kogina nsuo no ho ana wafa wo roba na ade abom na wo se wo amambre bi wo ho e wo se wo de tutu kwam e wo se wo sere esanse se wo ho e wo ma wo no ma hyedem a obi ntumi mbebo nwura ho mfa ne pɛ mfa wo ba ne ba ko mfa nkɔ e wo abra on sere kwan wo ho wo de kwa a enye yie nti mo hwɛ kwan a ye maame fa so na wasere nsuo iso osere no omma ne ho kwan na onse nsuo ni bi mfa nkɔ ya ade eno na ye maame te hɔ a ɔyɛ no osere nsuo no ɔde ani die ma no sansa ha ye ɔno so ni fie nie nsuo no ne office nie ne dan ni fie ni nti wontumi mfi abonten emfa wo pɛ mfa rubber mabom sɛ wo sade akɔ abra wo nsere ne kwan ɛyɛ saa ne wo de kɔyɛ na enye yi nti so obi kyerɛ wo sɛ kɔkɔ sɛ nsuo bi wɔ baabi fa bra wo koduru hɔ a ɛyɛ amammerɛ bi wɔ hɔ ɛsɛ wo yɛ na wama wo ho kwan ɛma wasa akɔ sɛ ne ɛbɛyɛ ne wo de kɔyɛ no so no ɛbɛyɛ yi na awie mu die ɛno na yɛ maame no wadi kan ayɛ no Ubenya garlic ya edi. Ai, ubenya anka alata garlic ya anka ye. Okay. Na wape bibi ti se bay leaves, enye bibi ti se bay leaves. Okay. Na wape enchina boabo. Okay. Na wape ewo. Nti obepe bay leaves, obepe garlic, obepe enchina boabo na wape ewo. Ti 3 spoonful of ewo. Na ode afra ebi a 2 liter bottle of water. Okay. Now the garlic no near many nyina gum. Now was shaking it and no we be so. Now the see opa hall, now the see hall bedroom up and now the see bedroom. Oko jaribia no we share tablespoon back with the afra with jari ensue. See a see bedroom and now hall no and non quite me pamon live pa. Ah 1 year if through and non kwa it's me pamon home monitoring spirit and me mouth demon po and non kwa ti. But I say we are demonic and debi because nye demonic dia bron some on bosh why or your copycat that's it ma yi garlic ni bay leaf ni honey no ene nchina bo betimi a de bia ye ewo ede adepa ebre edije ene odo ene asumdue ebre ye garlic se ye will believe se onnom kra na ebene eniama enye fuel system mu a spiritually so sa eniama enye entime we use garlic entime ben wo na bellis nso wo hye kra wo dem keka negative energy bi ani wa obetimi obi o gate na obesan why enti yes simple na rocky salt sea salt na nkasa enchina boabo na nkasa ye de te ade ho ti sa ade we fo we niam nan we kohia mu a obia ni nadwuma nti ye be ye te se ne waka to life or yes ayede abom na charge na omo charge nyina se omu nyina ni kire faako se ye nipa yi se opese boni ye ni boni to me boni ye den efiri ne soko adamfo boni bi efiri ne soko nti wodi si ha wodi dware a nipa bi a wo ne ho adwen boni bi ehu na wasi ni trase na asam de na asam ye den ekoko ya ka ne de a long process mi ya na ba ku ya be boy kwacho ene so da foforo a maje bre ene ye didi nkomo. But more than subscribe to YouTube channel, no comment, no share, no like. Yeah, brand no call. And need the movie see here. And that for the best sound so